Lakhipur online putoksaba August ki tang tara nongmaijing numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruoiba Pao. Orunodoi gi senthang pangli singna mathang chahidagi chak thongnaba gas leibada lupasani yankhai gi kanaba phanglagani. Manipuri Progressive Front Multi-Purpose Cooperative Society Private Limited ki office hangdokre. Silchar Tarapur Manipuri Bosti Daleramba Ariba Mandir Thugaiduna Anuba Mandir Semgatkre. Saknairaba Samasebak Rajkumar Kamaljit ki chahi amachumna chatharakpa bar centenary thoram loisinkre. Amasung Yankai Mathoi Suba Junior National Iroiba Hendanabada Assam ki sanaroi singna medal tara laurakre. Haujik mapungoiba Pao tabirase. Orunodoi gi senthang pangli nupi singna mathang chahi gi January thadagi horaga chak thongnanaba gas leiba matamda lupa chani yankhai gi kanaba phanglagani. Assam gi Tamulpur jila da pangthokpa mifamda saru yaraduna Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarmana ngarang wafamasi phongdokhibani. Mahakna hai Mikhal gi matungda di Bodoland Territorial Region BTR da second class citizen lairaroi amasung mafamasi gi miyam pumdamak first class citizen oirgani haiki. BJP lenga ki matamda BTR da chakot thorangi thabak kayamrom paikhatle haiba wafam Mukhyamantri na phongdokhi. Manipuri Progressive Front Multi-Purpose Cooperative Society Private Limited Sonai Road Samsundar Sarani Silchar 6 ngarang August ki tang mapan ayuki pung 13 taba matamda society asigi office hangdokre. Office hangdokpagi thoromda society asigi chairman Ngangom Ranjit na mipamapu aduka chief guest oina retired SCS Kangabam Santi Kumar aduka Sri Manobendra Datta Secretary SS Development Committee na special guest oina phambak dali tengki. Chief guest na Maira Chukatuna thorom hagdok piki. Y Arun Singh retired BEO Board of Director na welcome address piki aduga keynote address na Longjam Iboyaimana Marik Chumna thambiki. Board of Directors singi maigeidagi Khomram Debabrata amadi Advocate Ngangom Ramakanta lenana special guest Manobendra Dattanasu Tharomasiga Mari lenana Maroiba wafam kya thambiki. Society asigi office adu retired SCS Kangabam Santi Kumar chief guest na fita kaktuna hangdok piki bakaloinana register oiraba PAN card fanglaba amadi bank account hangdoktuna cooperative society asina haukiba April thadagi promoter taramapan Board of Director Taramatho yauna share money deposit toba hoba asina takpadi cooperative society asi soidana mai pakani haibagi thajaba thamli haike. Thoromgi loiselakpada President Ngangom Ranjitna mifam mapugi warol thamki bakaloinana thoromadu chinglemna loisinki. Asidan yang hajil se ngasai registration lore PAN card lore adugagi di ngasai kaino se bank account jo hange cooperative society muna karigumba multi purpose cooperative society limited na magi management na fajarabadi asi working capital natraga share capital 5.1 lakh se asidagi habit na in terms of crore lakani koi gi siga continuous process ta transfer sing changwa ani hona siga ai na khandana mi sing se tum phano wi mi sing se gi mi sing ko mi yo sing se na ko gi transfer roina thobok phajana surati whole heartedly se honest team changi ado surati public sai sa ho kana kale malam di chahot pasu oisan nuga akoi chaw na pa da su borak velegi cooperative society mga try mangadi sanbam thuye na lawi Asangbam Honda Pulertol Chingya Lekai gi maiketagi nungairaba Pao ama puduna laksari madudi lakliba Independence Day ka mari lenana adomna apamba makhalgi Honda bike amasung Activa lebiduna lupa lising mangagi cashback phangbiu masiga loinana sel tingdana helmet ani su phangbigani khudong chaba sigi damak ngasimak Asangbam Honda Pulertol Chingya Lekai deleng simberek u natraga mobile number 98645941179 number asida call to birawu. Stop.
लाउथोक्सबा मा जवाहर नवोदय विद्यालय अमसुंग सैनिक स्कूल दा मिंग सननबगी अखन्नबा कोचिंग प्रोग्राम अमा फुलरटोल बाईपास दा लेबा A1 ट्यूटोरियल होम दा लाखलिबा सेप्टेम्बर की तांग अमदगी हौरगनी नवोदय की क्लास 6 दा मिंग चनबगी ओइना ऑनलाइन दा एप्लीकेशन पिसिनबगी अरोइबा मतम लाखलिबा अगस्त की तांग 13 दनी अदुगा सैनिक स्कूल की ओइनादी नवंबर थादा ओइरगनी मरमतुना गार्जियन सिंगना मखोय मखोय की आंगांग सिंगबु एंट्रांस एग्जाम असिदा माय पागननबगी दमक A1 ट्यूटोरियल होमना सिंजरिबा कोचिंग असिदा मिंग चनबिरनबा मैनेजिंग डायरेक्टर चांगमिंग इबोपिसक की मोबाइल नंबर 7056857797 नंबर असिदा पाव फाउनबिनबा निंसिंजरी भारत रत्न भूपेन हजारिका की चही चाम सुबह मपोक कुमन थोरम गमरी लेना राज्य सिंह थुंगना चही मचुपना तोंगान तोंगान थोरम सिंह पांगथोंगना सेम सारी लागलिबा सेप्टेम्बर की तांग निपांदा गुवाहाटी द चिंग लेंबा थोरम अमगा लोइना थोरम असि हौदोकनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोरम असिदा सरुक यागनी हाइरे थोरम की सरुक अमा ओइना डॉक्टर हजारिका ना हिंगलिंगेदा महाका हकथेंगना उनदुना वारी सानजकिबा मियोय सिंगे मफमदा थोरम असिदा सरुक याबिनबा चेरोल यौहन्नबा जिला लेंगाक सिंगदा खंगनख्रे कासारगी जिला लेंगाक नसु हयेंग अगस्त की 13 जिला लोइसंगदा मिफम अमा पांगथोकनी हाइरिबा मिफम असिदा गुवाहाटीदा पांगथोकदोरिबा थोरम असिगा मरि लेना सरुक याननबगी सेम साबगी मतंगदा खननैनागदौरी हाइरिबा थोरम असिगी दमक डॉक्टर हजारिकागा जिला असिगी सखंग माइखंग नकिबा मियोय सिंग हाइरिबा मफम असिदा सरुक याबिनबा हाइजख्रे सिलचर तरापुर मणिपुरी बोस्ती दा लेरंबा अरिबा महादेव की मंदिर थुगाइदुना अनोबा मोंगदा सेमगटख्रे ngarang thangje numita anuba laisang aduda masing yamlaba miyam lakduna irat thorumda saruk jakhi paumi singa wari sanabada mandir sillangliba committee ki member singna hai lamdam asigi miyam gi mateng galoinana mafam asida mahadev ki mandir asi nauna semgatpani मंदिर की अतई सेमगटनबगी मसाक मथुम सिलचर की MLA दीपायन चक्रवर्ती नसु मतंग पांगनी हाइबगी वाफम फोंदोखिबा लेरे हाइरि लोइनाना हौजिक्ति लमदम असिगी मियामना शिवरात्रि अमदि लाई की थौरम सिंह अनौबा महादेव मंदिर असिदा पांगथोकपा ngamlagani हाइरि थौरमदा GP प्रेसिडेंट बिना पानीनाथ जॉय कुमार सिंह जॉयचंद्र सिंह अमसुंग निसी सिन्हाना चिंगबा लमदम असिगी सकनाइरबा मियोय कया थौरम असिदा सरुक जाखि हाइरि তবুও আমরা যে বাজেট আছিল এই বাজেট থেকে দেখা গেছে অনেকটা বেশি টাকা দিয়ে এখন আমরা সেন্ট্রাল বিধায়ক মহাশয় আমরা একটা আশা দিয়েছেন যে আমরা এটার বিষয়ে আর চিন্তা না করতে আজকে পয়সা আসলা কিন্তু তার বিশেষ কারণে यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन मितई हुएन लांगलोना मतम कुइनादगी हौना चथरकपा थौरमगी सरुकमा ओइना लाई खुरमजबगी परिंगदा थवान थानिन कोरो होनबा खुरमजबा मोइदामपोक मणिपुरदा पांगथोकपा अदुगा मरि लेनाना यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन फार वेस्ट हेडक्वार्टर नंबर 6 नोंगदम संगलेन सलामखुन बटालियन की मनुंग चना लेबा होजाई लंका कार्बी आंगलुना चिंगबा कोरो होनबा खुरमजबगी थौरम पांगथोकरे हाइरि UFO की इंस्ट्रक्टर सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा मणिपुर अमदि मपान मणिपुर की थौदांग पुरिबा सेंजम बिरेन अमदि सेंजम ओंगबी सनातोंबी ए राजमनी प्रेसिडेंट UFO FW हेडक्वार्टर नंबर 6 अमदि मियामगा सरुक यामिनदुना याइफरोल थौनिजखि हाइरि सगनाइरबा समाज सेवक राजकुमार कमलजीत की चही अमचुमना चथरकपा बर्थ सेंटिनरी थौरम लोइसिनख्रे सनक्य राजकुमार कमलजीत कुंबा मिसकमा मणिपुरी खुनाय असिना फंगजरंबा सि चाउथोकचनिंगाइनि हाइना साहित्य अकादमी अवार्डी शरदचांद थियामना फोंदोखरे वाफम असि महाकना आगस्ट की तांग निपांदा अगरतला प्रेस क्लब दा पांगथोकिबा मरुप पाउचे अमसुंग मणिपुरी साहित्य परिषद हौदोकपिरंबा त्रिपुरा की सकनाइरबा समाज सेवक सनक्य राजकुमार कमलजीत की चही अमचुमना चथरकपा बर्थ सेंटिनरी की लोइसनबगी थौरमदा फोंदोखिबनी महाकना मखा तारादुना हाय सनक्य कमलजीत पुनिंग सिंगदुना तुंगी हौरक्लिबा मिरोलदा अनौबा थौना अमा पीबा हाइबसी यामनमक तंगाई फदबनी हाइकी मरुप अमसुंग साहित्य परिषद अनीना सिंदुना पांगथोकिबा थौरम अदु इस्कॉन मणिपुर की डेवलपमेंट काउंसिल की जनरल सेक्रेटरी दुसारी गोपालना मैरा चोकतुना हौदोकपिखि सनक्य कमलजीत की फोटोदा हैकलेकट तमलबा मतुंगदा तखेन की सकनाइरबी सैसक्पी खेत्रिमेम माधविना
N Samsundarna Saidengba Isayama Sayu Isayuna Saktuna Taromadu Haudokpiki Parisat ki President L Biramongolna Taromapu Oraga Marupki editor R.K. Tarunjidamasung Sagnaraba Scholar W. Biramongolna Guest of Honor Ubiki Parisat ki General Secretary Thaudam Nilkumarna Taramna Upagi Warol Piki Thauromga Mari Lenana Handaki Chahiya Sitagi Haudokpa Rajkumar Kamaljit Singha Memorial Achievement Award Lisingani Kunmanga Ahan Boyna Bisalgar Dakabaridagi Sagnaraba Pungyeba Amadi Wariliba Maitham Nirmal Singha Dalantoki Manasi Culture Gilamda Mahaki Thaudambu Sakhangladuna Ikai Kumna Zabani Thauromga Mari Lenana Sanakya Kamaljit Pusai Tharaduna Saireng Saidinabagi Thauromda Kabitara Nipana Sarukjaki Thauromadu Koibam Sabyana Kandak Tobiki Haina Agartala Dagi Phangba Pawasina Hairi Tripura Ginante Manipuri Punamakine Bapam Punamakta Labor Manipuri Mayat Tumduna Layraba Adagi Bika Putadan Layraba Sokat Pawala Mayano Sokan of Honor Sina Mang Taraga Lamdin Kibaduba Misak Amane Siumba Misak Ama Aikoina Aikoy Panjabase Aikoyana Labor Pay Aduna Sigumba Thorom Siga Mari Lenana Aikoy Maikay Kayadagi Tongan Tongba Had say Sam say Kabui Salang Maiba Healthcare Private Limited na Manipur Press Club Imphalda Nongmagi Oiba Health Awareness Campama Ngarang Pangthokre Campasida Dr. R.K. Gunachandrana preside Tauki Aduga Dr. K.H. Herozitna Chief Guest Oina Sarukjaki Thauromda Dr. Hauzam Rosso Amasung Dr. Sofiana Guest of Honor Oibiki Kemta Sarukjaki Basingda Certificate Yentoki Chief Guest ki warol pibeda Dr. K.H. Herozitna Hauziki Matamda Jinjak Pataba Sabana Ohelakpa Lena Kayagi Matangda Jacksonana Pawapam Kaya Thambiki Dr. Sophia Mairembam Nasu Angang Singi Lena Kayadagi Saxananaba Wapam Singh Thambiki Dr. Maisnam Kalpanana Anchor Oiki Dr. Sakuntala Dr. Thokchom Santibala Nasu Anaba Makal Kayagi Matangda Mangjongana Jacksonana Pawapam Kaya Suthambiki Dr. Suresh Meitena Thagatwarol Piki Dr. R.K. Gunachandrana Mipamapugi Warol Piraduna Asigumba Health Campasi Leptana Pangthokpagi Pandam Thamli Haiki Yankai Matoi Suba Junior National Iroiba Hendanabada Assamgi Sanaroi Singna Medal Tara Lauduna Jati ki Thakta Tare Suba Position Tarakre Hendanabasida Tirthang Peguna Nupamachagi Meter Chanegi Butterfly da Amasung Prayas Gogoina Nupamachagi Meter Yankai gi Freestyle da Gold Medal Lauki Gyandip Borgohaina Bronze Medal Pangki Aduga Prayas Gogoina Amoksu Silver Medal Pangki Nungairaba Pao Yoga Acupressure Amadi Physiotherapy gi Matingna Atomgi Khwang Naba Khud Haigatpa Yadaba Khu Tangda Naba Saru Amadi Singli Naurida Nungaitaba Paralysis Asina Chingba Akchangi Nungaitaba Kaya Laingana Bagitamak Ngasimak Lengsin Biragu Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing Natabada Numit Kudingi Ayuki Pung Mapandagi Numitangi Pung Teret Phoba Layangzari Mobile number 8638078821 Hairiba number asida Layangba Lakpagi Mangwainana Appointment book Tobinaba Kanganzari
Admission open. July listing ani ga kunmanga session gi damakta UGC na recognize tawraba thataru ki oiba paramedical certificate course kaya gi damak mingchan ba haujare. Dental assistant, ECG assistant, nursing assistant, rural healthcare, multi-purpose health worker, emergency and ambulance attendant, naturopathy and yoga science, phlebotomist amadi X-ray technician gi course tambining basingna July gi tang kunthra gi manungda mingchan biba yaragani. Arts, science natraga commerce 12 pass tawraba singna self employment natraga thabak phangnabagi damak coursing asi UGC na masak khanglaba Lingya Vidyapit University gi makhada hangdok sabani. Silchar Rongpur Part 2 Rongpur Mitei Khun manakta Sri Krasar ga thangnabada leiriba IMPS Open College Energy Healing Center campus asida lengsinbiragu akupa marol gi damak mobile number 9395732456 natraga 9706554286 number asida pau phaunabiu. Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna pau asibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu. Aroibada maruoiba pau umukhanna Orunodoi gi senthang pangdibi singna mathang chahidagi chak thongnaba gas leibada lupa chani yankhai gi kanaba phanglagani. Manipuri Progressive Front Multi-Purpose Cooperative Society Private Limited ki office hangdokre. Silchar Tarapur Manipuri Bosti daleramba ariba mandir thugaiduna anoba mandir semgatkre. Saknairaba Samasebak Rajkumar Kamaljit ki chahi amachumna chatharakpa bar centenary thoram loisinkre amasung Yankai Mathoi Suba Junior National Iroiba Hendanabada Assam gi sanaroi singna medal tara laurakre. Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare.